Бүгін бұл жерде адамдар аябай көп, туристтер да көп екен. Бардығын корейский традиционный киімдерді киіп алышып, қыдырып айланып жүрді. Азыр биз дагы корейский костюмду прокатка алабыз. Бұл жерде мындай туристтер үшін информационный центр бар екен. Бұл жерде болса аудио гид. Бұл жерде билеттерди сатып алат, ушу дворецке кириш үчүн. Бұл болса ушул жерге турган очередь. Бүгүн аябай адам көп. Мына ушул жерде корейский традиционный кийимдерди прокатка берет. Азыр көрөбүз. Канча сомдон, канча вондон. Бул корейстердин улуттук кийимдери ханбок деп аталат. Бул ушул кийимдердин баалары экен. 90 минут, 25 минут. Обычный дизайн бар, премиум дизайн бар. Как что? 90 минут, 3 часа, 1 минут. Бұл детский. Бул жерде кийимдерди өзүң тандайт экенсиң. Юбкасы менен анын үстүндө кофточкасы бар экен. Өзүң жараштырып тандап алат экенсиң. Булар баш кийимдер эркектерге. Мынтип кийип алат экенсиң. Дагы мындай шляпалар бар экен. Кызыктуу. Традиционный стилде. Ой, корко. Бул жерде кыздар үчүн мындай аксессуарлар бар экен. Прическа кылса болот экен. 5000 турат экен. 7000 и 10000 болот. Анан мындай сумочкалар форма менен кошо берилет экен. Достор, мына биз азыр кийинип чыктык. Азыр эми дворецке барабыз. Бул формалар баалары 25.000 вондон болду. 1,5 саатка. Балдардын кийими 10.000 вондон экен, 1,5 саатына. Балдарда кийимди. Обязательно. Бул дворецке вход платный турат, бирок биз форма алган үчүн бекерге кирсек болот. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 다시 열린 서랍 같아 하늘로 높이 날린 넌 자꾸 내게 되돌아와 힘들게 삼킨 이별도 다 그대로인 걸
이렇게 너로 차올라 발걸음의 끝에 늘 네가 부딪혀 그만 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 조용히 잠든 방을 열어 기억을 걸어들어 부서진 시간 위에서 선명히 너는 떠올라 길 잃은 맘속에 널 가둔 채 살아 그만 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 세상을 뒤집어 찾으려 해 오직 너로 완결된 이야기를 모든 걸 잃어도 난 너와 나면 돼 빛이 다 꺼진 여기 나를 안아줘 사실 난 너를 사랑한다고 말할 땐 너에게 그 말이 듣고 싶어서라고 오늘이 가기 전에 들을 수 있을까 애타는 내 마음을 알기나 하는지 어떤 하루에 미소를 짓는 너의 얼굴을 바라보다가 나도 모르게 사랑한다고 너에게 버릇처럼 하는 말 항상 무뚝뚝하기만 하던 내가 너를 만나고 변해가 혹시 너도 나와 같을까 나를 사랑한다면 사실 난 너를 사랑한다고 말할 땐 너에게 그 말이 듣고 싶어서라고 오늘이 가기 전에 들을 수 있을까 애타는 내 마음을 알기나 하는지 서툰 말 한마디도 못하고 내 손만 잡고 있는 너에게 어설픈 말장난을 섞으며 나름 네 눈치도 보고 있어 사랑한단 말이 듣고 싶은데 그게 어려운 너에게 조금 용기 낼 순 없을까 나를 사랑한다고 사실 난 너를 사랑한다고 말할 땐 너에게 그 말이 사진을 통해 제작되었습니다. 연락하고 있습니다. Достор, бул жерде ушундай аппарат жайгашкан. Себеби бул комплекстин ичинде жери топурак, ошон үчүн ал жак чаң болот.
Ошон үчүн сиз киргенде дагы кийимдериңиз чаң болуп чыгат, бүт кийимдериңиз баары чаң болот. Чыккандан кийин бул жерден үйлөп тазалап алсаңыз болот. Азыр көрсөтүп берем. Кнопканы басабыз. Бул аппараттар акысыз, бул жерде төлөштүн кереги жок. Монтип тазаланып алып, үйгө кете берсеңиз болот.